Pampanga at ng kanyaman king Pampanga Miss ng kuswe Pisabiantano po ngeni retang makalinyang activities para king Bulan ning Amanung Sisuan. Bali po, ingkasantingan na kanini, bala mo magumpisane. Magumpisana, pangmalwata na, renggawan tamang proyekto, bakantang, kasi bala mo ting pamagaral sing Malagu na ing Kapampangan, metong niya kareng dying languages. In term, malulumpawi. Yan, gagamitan din po kasi rin kaya katamong language advocates yan. Laki kaya malulumpaw. Wow. And syempre, balo mo, in kasantingan naman ngayon ako apansinan ko, dakal ka rin kaya nakapampangan, interesado lang manamano. Yes. King Kapampangan. Unang syempre, anak la pa, medyo, dakal la pa dapat abalo. Yes. At syempre, nung daramdaman day, Sir Mike, yung kaya katang Provincial Tourism Officer, yung itsura ngay ni. Nakakarine, yung Amanung Sisuan. Ali kasi syempre, minsan din kayo nakanesa, ritang, mariotic. Wow. Pero nung yung meto nga, maging role model kayo, yung itsura yung ayan, yung estado yung ayan, makanyang kayong mga Pampangan na aman, wandang matuwang, Wow. Brama kaila, pala makarine. Makarine. O kasi Sir Mike, mga Totoo yan siyang Pampangan. Malagu. Metong iya ka rin pikakatakutan tamo yan. Uning lawe da rin kaya nakanyeni. Pag managalog ka o lalo na nung lakwas mag-English ka, lawe da keng Amanung Sisuan tamo. Blam kalulo kapag may Kalulo iban ka, ka. magsalita kang Ika da kakain sir po tam sabihan may tang tabulali nga mo karela ampong kay. At wanda ka, kalalaw na mga Pampanga. Blam katwa mo, arang makanyan. Diba, lululgoran mo kung naning pibatan mo. Ang popang, siyempre, manibatan ken bale, yung pamanuro. Kanya, mitatakutan ko muna man, ang poreng kaya katang kalupang language advocates, na keng bale, magumpisa iti, pero yung anak, patal na namin gadget, alben na keng YouTube, or na anumang social media platforms, English. Tagalog. Yes. Pero ngayon, maralas talaga, English talaga. Anya, kalas na keng eskwela, anyang mumuna, siya pa yung mother tongue, bilang part ng curriculum ng DepEd. Pero ngayon, makalungkot ng mila ko ita, anyapin ita yung pikakatakutan tamong ngayon. Kaya, rening activities tamong areni talaga, bang lakwas lugurande, lalo na ren kaya nakan ing Amanung Sisuan. And syempre, karentang kikatamong mga tuwan antabayanan tala rin anak. Na, imbis na kamanan nyo, oy, esto yan, esto yung kaya kang sabyan, ituro tala kitang gusto. I-encourage tala na mabiyasa la pa, bakang tanging Kapampangan, malos. Yes, constructive criticism. Kasi misa rugo po may kamali ka king gamit na ning Amanung. Mga bash na karugo. Wapin mga basa karugo. Pero ngayon pisabiantano po retang okasyon, makapila para kay Bulan ning Amanung Sisuan. Naning kitang mumunang petsa tamo? Keng 20 na ning bulan na iti, mika pamanigaral tamo, keng nanuya po inkulitan. Ini pa ni muna ning kaya katamong metong language advocate po, Koyang Mike Pangilinan, at marapat siya ini keng Benigno Aquino Hall, keng pong Capitol Compound, keng Santo Niño, City of San Fernando, Pampanga. Magumpisaya po ini alas 8 ning abak hanggang alas 5 ning gatpanapon. Nino po ren malyaring munta at makyabe keng kaya katamo pong kulitan workshop na panimuna na pong kong Mike Pangilinan. Den pong estudyante o kayanakan keng mabilog probinsyang Kapampangan. Particularly po mamaya kami pong invitation. Kareni pong local state and colleges na po, universities ning Pampanga. Ang po pong maglagay kemi pong kapabaluan, kemi pong social media accounts, lalo na po kemi PIO, ang po kemi Arts, Culture and Tourism Office of Pampanga Facebook page. Karinyo po abalo kung makanano kayo pong makapagrehistro at makapakyabe kaya katamo pong kulitan workshop keng 20 na po ning bulan na iti. Kadwa po kempong 27 naman kong Jhoedie at Ate Jen. Ini po pakibalwan tamo no karinya po may nibatan ing Provincial lalawigang Pampanga ing Amanung Sisuan ang po kung nano mapong keng lalam na ning Kapampangan dapat tamong abalo at biyayan iti. Ini po panimuna ni pong Koyang Joel Malyari
at agkatan milanon po ren kayanakan. Ang po ring estudyanteng makibalo at makyabe kayong pong workshop ay ni. Ini pong ring workshop pong areni kayong 20 pong 27, bayo de po lakwan ing venue, nung nukan po maganap ing kayong workshop ay ni, ren kayanakan na rin ni, mika output la po na ipresenta keng karen FLKI, keng Provincial Government of Pampanga at karen pa pong aliwa pa pong kayabe tamo from the provincial private sector na kung makanano tayo pa pong palagu at palabong ing Amanung Sisuan. Yung kasantingan na kasinita kita nga banggit ng Sir Mike na Jenna. Dahil nga aliwa kasi po tamika event mo, kaya rin na api na. Yes. Pero yung event ay ni kaya rin na ba? Ali, kailangan mitaglos-taglos sa'yo ni kung nanong mong parasan na kailangan ayabot tala. Pero nandin pota po ka rin kabalenta mo, naniwaring kulitan. Kulitan niya po ito, apin po yung minunata mong sulat, pamanyulat din pong Tagalog atin lang alibata. Pero yung kakatamo po, mas minunaya pa, base po karetang pamanigaral, miyayaliwala pang pamanigaral din, minunaya pa po, inking kapampangan nita pong amanuandang kulitan. Aliwa po itang po, tang ipamuisit kayo, Ipangulit. Ipangulit. Aliwa po, aliwaya po yung amanuana po kanita. Manal Bay ko yung kay Erwin Nuku may na Luid ka kamay Castañeda misaw tamo king advokasya para kang pangapanlalo luwalo ning Amanung Sisuan. Tas Erwin Bingkang ka-fresh po Sir Mike. Oh, di ba? Castañeda. Proud of you. Wala mo nung kasanta mo, Jenna. Misaline katamela ko. Bilasatan na rogo. Iyan, Atsing Natalia Diaz, kagaling na ning bisita tamo. Makakmaya itsura king posisyon na at pamanyalita na. Typical yang Kapampangan. Saka pong salamat. Liwanag ika dati. Ikang idol na Atsing Natalia. Atsing Natalia, kabilis mo namang magkaya. Mag-change kim programming. Pero, atin pa pong activity, bukod po karetang workshops, ang po pang seminar gawang king August 20 and August 27. August 29, balo ko mas maragulya yung aktibidad tamo ka rin. Ini pong August 29, ini po yung asan tamong culminating day po. Bayo tayo po pupusan, ing pa magmasusi tamo po kayong bulan na ning Amanung Sisuan. Nanong malyari po kay Ning Aldong IT, at katanda kayo pong makyabet, makisalmetong kaya kami uling, opisyal tayo pong ibuklat kayong publiko, ing SKK building o ing balena po ning santungan ning kulturang Kapampangan. Nano po nga kita mo Kenny, hindi po magsilbiyang museo o baleda po rin kaya katamong artifacts or nano pa pong pwede tamo pong akit kayong mabilog Pampanga. Deni po malyari la pong atin la pong babasan, atin tamo pong akit art pieces da po rin kaya katamong tanyag, local artisans, ang po pa pong sablang bagay para po kayong ikalaguna po at kasulong na po ning kalalangan, ning turismo, ang po pa po ning kulturang Kapampangan. Iti po maganap ya, alas 4 na po ning gatpanapon, ulitan ko po kayong 29 na po ning bulan ning Agosto. Kaya rin tayo pong mabendisyon at ibuklat ing santungan ng kulturang Kapampangan, tuloy-tuloy tayo na po, uling, mika programa tamo at pialben, magkanta, tumerak na po. Mika poesya. Ren pong poeta loryado na po ng Kapampangan, panimuna na po ren pong artist Santa Rita, Mialawang Basulto, Crisotan, at pong Pulosa, at ing peka exciting part hanapin kayo English, ing peka paninayan tamo pong party. Ini pong pamagbuklat na po ning marker o yung kakatamo pong tipan keng pamiyadwanga na po ning Provincial Government of Pampanga ang po pa po ing pribadong sektor. Ini po tipan niya po bang aldoldo, bulan-bulan, banwa-banwa, nisip at gawan tala po rin kaya katamong aktibidades keng kapag masusya na po ding pamanyulong keng Amanung Sisuan. Tipan ba is a commitment? Makanya, Yes, covenant in English. Yes. Okay, kasanting nanita. Bala mo po tang imegawan ng obram. Oy, lawan may tang kay ka rin, itang kakatamong marker na ning tipan. May tang makanita, ating paganaka. Whoever will be sitting, itang makatam Amanung kulan, dapat gaganaka na ating yung commitment. Actually, aliwang tawin ko, ating commitment ka rin The office, the provincial government, at saka itang Pribadong sektor. pribadong Kaya maswelo tamo at Jhoedie,
na talaga aktibula, number one, o mumunang dili reng miyembro na po ning FLKI. Kanya talagang tinggap tala po rin karelang suwestyon, deng rekomendasyon da, ang po pa kung nano pa po ing akakidang mas makakaya po, ang po ang kasulong natin po ng kaya kataang kulturang, kapampangan at ingamanong Sisuan. Oy ne, ana atin na may comment, nanuya po yung tagulaling. Ana pong Jeffrey Risa Galang, sabi na pa, Bapin sir, pogi ka. Ana kumakanyan, ne? Kay ba, titapin, pagaling na ning kaya katamang Provincial Tourism Officer, hangga kang Relia Bondok tayo, kagaling na, deserve na yung posisyon na. O ita, Ma'am Natalia, babawi yata, Sir Jhoedie ka pala naman. Nakapagpalit, mirag kagalading idol ko. O ita, matenakan, Kapampangan, Kathy Pineda Sanchez, I'm so proud of you. Mike Gina Castañeda. Ay, Salamat po. makabaldugan na talaga rin kaya katamong okasyon. Yes, para at balo mo, magaling, balo na lang dineliver kaya katamong Koyang Mike, ne? Ala ka nga kalingwan, Sir Mike, o kasi sisinyal no naman, huli nga magigisan na oras. Sir Mike, sige, siguro pa nagkatayan pa si Bayo, ring activities tamo, mabilisan ka rin kaya katamong talapanan, be. Kasi bayo po, agkatanda kayong makyabe at makisan metong kayong pong kapag masusyan tamo, kayong bulan na ning Amanung Sisuan, ang magumpisa po kayong panagkatming makyabe, lalo na rin kaya nakan. Uling ila po talaga rin kaya katamong paing tulungulan, kaya ni po may sabing kapag masusyan. Makyabe kayo po, kayong kaya katamong kulitan workshop, ibiyena po ning kaya katamong kaluguran ni Kong Mike Pangilinan, kayong A20 po ning bulan na iti, kayong Benigno Aquino Hall, kayong pong Capitol Compound, kayong Santo Niño, City of San Fernando, Pampanga. 8 to 5 p.m. ya po ita. At kayong Agosto naman po, 27, panimuna niya pong Koyang Joel Malyari, ing mamye pong kabaluan nung nuka niya po mene bating Pampanga, ing nano pan dapat tamong daptan, bang lakwas yang sumulong, ing Amanung Sisuan, den kultura tamo, pamaglugod tamo, kayong kabilugan a Kapampangan. Ini po maganap ya, kayong 27 ng Agosto, kayong pong Benigno Aquino Hall mo naman. At kayong pong 29, ilutan ko po, ne, ibuklat tayo po kayong publiko, ing santungan ng kulturang Kapampangan, maganap po las 4 ng gatpanapon, at ariyan tayo po kayong makule at masayang programa, panimunada po rin kaya katamo pong premier cultural performers, den pong artist Santa Rita, den pong poeta na ning Kapampangan, at Mamiela pong Polosa, Crisotan, Basulto, at nano pa pong abyeda po kaya katambang talaga pong lakwas tayo pong kawulan at luguran ing Amanung Sisuan at ing kulturang Kapampangan. Karepot na pa rin beta mo, eko migaganaka. Libre po ita. Ala pong application form, alang registration fee, dala niya po yung sarili yo, ala ko pong kailangang bayaran. Mag-attend kayo po, makisanmetong kayo karening aktibidad na rin. O ini ating pataga kay Jhoedie Berg, birthday greetings na. Rafi Tamayo kanu pasabi na happy birthday po kanu kang Kathy Pineda. O ini ating magmarites Jhoedie. Oh. Vax Flores. Nino po yung may patawan persona non grata kay San Fernando. Ay! Becky Jesus, kaya katamo, nani ni Koyang vaccine na. Oh, Sir Mike, dakala salamat ne. Kengkehang oras pa sa Dakal salamat bayo. po, Jhoedie. Dakal pang pamikatagon na akayabe, dakapang pasibayo king Nanu pata. Yes, at ken tutuki siguro akayabe da kang pasibayo uling aliwa kay ni mayari ring activities na Sir Mike. Aywa naman. Dakal na makasadya actually. At very thankful kami dininan mo kaming aldo oras ko yung Mike despite the busy schedule. Ako man po, malugod ko po laging tatanggapan ng kaya kayong imbitasyon. Basta kayo po, kaya ni agad-agad at chuta mo. Yes, syempre. Bayo mapupusin banwa sigurado. Karine maging busy. Ulinging aldoning Kapampangan. Yes, Disyembre. correct. And dakalya pa talaga mayayari wang aktibidad puntalan. Ing kaya katamong pakamanan na may Yes. Castañeda. Kaya mayayari wang balen. Kaya Yes. tilabot Kaya Kapampangan. kapag bulan na Ay, ng September kayo. Kasi atin po ning kapag masusyan mi kaya bulan na ng turismo naman. Ay, Oh! hinapin, isadya mo na Sir Mike. Pero makanyan man, mayan niya talaga, one text and call away mo, Sir Mike. Basta, alayang prior commitment. Ngayon po, retang kaya, alawag kayo nung matatapang oras, Jhoedie, alata ng oras. Bukas na lang mo po retang may magkomento kaya katamong question of the week. O hindi na po yung kaya katamong Kapampangan word of the day. Hindi tayo pwedeng ariyan ng programang, tayo balo, yung kaya katamong, may dagdagan ng Amanung Sisuan, na kaya katamong balo. Lawen tayo po. Itagulaling yan. Katimawan. Katimawan, Nemi Advance for June 12, 2025. Ing
Kaya katamang kampangan ng word of the day, Katimawan, kalayaan in Tagalog, freedom in English. Yes, ay nga po tapong June 12, sabi niyo po, Aldoning Katimawan. Yan. Yan, may-ari na po yung metong oras sa masaya at makabaldugang pamitalamitam tampong yan, Aldona ning Miyerkules na nung pataabay nyo kaya pong pasibayo. Bukas na, Jhoedie Bar, kaya tandili bukas. Magmamun na ako po kaya kayo, yan dili Jhoedie Bar bukas. Ay ako po, yung kaya kayong talasuyo, yung kaya kayo pong Atsing Malagu, magdilidiling Malagu ngayon ng Aldo, Jenna Lumbang-Parungao. Emo bukas, makasadya na ako. Ang gaketang Aldo, sinabi mo, uling balo ko, importante, ingke kang gawan. Ako po, Jhoedie, dito sa Mercado, at kami po ingke kayong Yes. talaso yung ating pusong makabalen. Yan. Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng kaswerte